I defeated them before. I'm going to defeat them again, and I'll defeat them in the future. I'm saying to you here now, they want my blood everywhere. They will never have my blood because they never gave birth to me. I am not scared of all of them combined. They can bring their resources together. I defeated them before. I'm going to defeat them again, and I'll defeat them in the future. Julius Malema, Julius Silo Malema, the Commander-in-Chief of the EFF, aku lexi xi taku a xi ti a ni chava munhu a ni se tshama ni chava munhu a ni nge va chavi hambi ko endleka yini na yini hey politiki video yaleyo loko mi yi languta kahle mi ta vona ku i khale ka xirho xa ANC lexi nga yimisiwa nyana Pule Mabe loyi a hehliwaka hikuva a teki 27 million a nyiketa khampani ya yena hi 2017 loyi sweswi a nge le ku fambeni ka ti-court so swi tikomba ungaku u ti nyiketeli eka switsotsi hi nga tivi ku u yo give up hikuva figure or njhani hi ku laha a nga kona ku na van'wani va tikomba ku va mbali mpahla or swikipa swa ANC. Video leyiwani yi ya fika njhani eka varhangeri or lavakulu eka vandla ra ANC? Swi vula yini leswiwani hi Pule Mabe? A nga va yo give up, a nga va yo tilan'wa ku loko mi langutisa kahle kwalani swa tikomba ku u lo ku vulavuleni ka swilo swo ka swi nga ri kahle ko va ku a swi twali kahle le ka video. Commentani mi nyika mavonelo ma n'wina. Video leyiwani a yi wu chichi ndzhuti ka vandla ra ANC na? Swi vula yini leswiwani hi vandla ra